Lese ki babon kila bandong. Boba niki boy khar kamni udai waju perta marwai hapdang rikhalau. Klemdon ki nong pensngap. Hendrai lada perkhat bha ka jingmi jong ne romba kalong ka bakong san bha. Namar ka don ro ka jingong ba ka jingklan kamsyong ha ka jingpun pai. Ka jingmi jong ba niki boy khar kamni ubaju itip ya ka kerteng ba dia khot pai ba kum ba manik. Ubaju yang marwai ban shim mi ka jingi khi ba pher ki bai dei bat ka jingpen khot ya ka mariang ban ka saudong sokun kham tam ka jingyang jong u marwai uba presya ya ka jingber bathar ya ki jebo jabany hamadan madia kham tam ki plastik ki bai ki nongshun ki ba khrau e jong ka mariang. Nalor ki bai ki mat ki ba uba niki boy khar kamni ujumi udai ru uba perta khamman shwa ban nom panan kam ya ka plastik haba thit jingthet henrei dei ban panan kam da ka playo bat ka baudang peteng hadu mentah. Henne ka sngi ulami biang marwai hapadeng ka sor silong ban pani ya ka jing sokya dak bara dak jing tho marwai ban penrem ya ka jing le manthi jong sarkar halor ka jing pensateng ya ka jing maramot ya ki surok ki blas new bat bala I ya ka jing kre ban maramot la bon sngi. Uba manik umi marwai menta ka sngi hanong ba silong ban dawa nak sarkar dak bara dak banar ka batho fix the pothole ka bamut penbahaya ki thiliu ki bala dapti hasil enter ki surok. Ya ke bolo thok lang bat ke sur ke bau jumi pai ba mai Meghalaya mai pride. Hak jingkren ula kan thok ru ya ke sarkar bat kum juru ya ke hendru phawut ki MLA ke jela ki bala jukren ni ki babon ki mat ba pher hendai kim ju poi kan mau ban kren ni jingdan kam ban marmot mardor ya ki strok ki badan nasional sor ki babon kali bat kanot tamlei ba kini kinong mikmat ki klet ya ki surok hak sinong long kendong. Pelong ipi ban yang berak plakat merem ni. Ngapai kata piru pidai ban syai. Apalagi bang yang ini. Apa kini kamu session kaya. Apa hipe jadi mat bayar keren. Apa sungsi kalong ba. Lagi deh ki Emily nak katakan garum, lani nak kadai nak katakan jentia, tadi nak katakan kanika rikasi ni. Abang hilap kalong ba undan mano ban keren chicken tian cabang kajing lojung banyu ki surok di sekian. Hendak pe ka feed ka jonga ka bang lapus menen mencusni ki paiba ki balak ha ye ki jing ujor habai dei ka jing lojung banyu ka surok lapiong kani ka surok dang ni napo mot fran cagari kana la ka surok sati senong song ka surok kani ka balaya kun mentah menship stem bat mentau stem haugnai Julai arajarat pusan nangta sa March arajarat penreu kati galanti hadin MTC building tang katu ke shisha kalapani ya kanuksa ba kanu ka jinglong torti ka komtre jopatrat PWD bat kumno nakalian jong ka sarkar ya kani kamat ka bakong sane abang ya kan sepang ro kapar ya kan sepang ka development kumno ya kani kamat ka bakong sane kata kalong ka surok ka kalong basic pa empat la menship dia kalau mo imado person nakaliang kajunggi kumno kamton kata kajing follow up benpek badlese kadai namar ba undan dai bakren perkat menta ketuka keleng sodong haba pipek ya gini kijing udo dong pai ba mo ka balong ba susi balong kipai kin pai chalo kin pai show cheki amili ne kin pai show di sini manu banra ya kita ki jing shem ke jongki ke jing mat ke jing ke jongki ke pambanang sini naya keren tengah sor saya tanya kedong lain naya keren ya kini ke jing wan dong ngane kalong ban kita sini di sini berkadu kadang apa ya saya kini kemonsun session endan mano namar ngaladap kedau mana kini bang long bayo don mano ban kedau siapa ke jing ban kiliti sikin kesurok hakitan sor ban pendang resolusi kalong selam don te bangsa nga apa yang kita sini tang ban ini ya kata ke jing persya ya ke jing bom sepyong yang sarkar agak ketang ke development when they cannot even address the basic necessity which is roads and the pathetic plight of the road condition in the entire state. There's no other alternative but to stand here and to voice out for it at the floor of the house. You know, name me one. When you talk about let's talk about the new Shillong Dauki Road. Look at the plight of it. Who is accountable for it? Tell me. They will just play blame game. PWD has issued a notice or rather penalized NHIDCL crores for the pathetic plight of the road condition of the Shillong Dauki Road. Kila fine ya ka NHIDCL de crore mo. Namun ta ka jinglong torti kar kontray ng ka surok na Shillong sa Dauki. Mono pa no jor pa dia ka PWD ya ka jinglong jung man kelenti sikin keleng sodo.
Sila nong. Lap nong man ki jinglong ki amet ek la long ki lun dai mau. Tiếp sẽ ngam itu so tau jo namar ba atara ya ka jela dong ngile opposition rum dan te kimat ki yeru imat la shuya ko ngolo dai namar ba kim don ganong rem ka pas kem te nong shu kum no te pai kam dei ka issue jonga simet tapi mapi mga baro lang bat apa solusi kalong ba lada kinong mi kemar ki jongi naki constituency ki paper kim keren kat haka rensan ka bagi yo kata kalong hang te hapo floor of the house te ngatharai kani ka bang issue mi surok kalalong no kum kani ka la dei kata ka assembly ka bangi ki pai bangi hak yang ban kodo berra ai ki mat ki issue ki paper kani ka jelas Ni baka assembly la pakai ajikli haduk kemba ars pak khat nyo teli ne pring dah ki kli tak akli bun ki bala lap selut. dengan Ni keren penuh ya kata. ya kata dengan apa lagi jengiro yo chief minister kan ka hombuak kadai ka balap yang balat te ya sai ka jubab kadai ka balap poy ki kim not chu ban counter te ngatrai it's a good work done by the chief minister that he has been able to counter all objections, all allegations, and all sorts of issues that have been raised. Kata ini apa? Let's say kan ini issue bukan beres mga. Dah ayu. Kata ke. Jangan kita komen dengan gas kiong. Apa kita bikin utang ega betul sasor. Kecil-kecil ka bang abu kalong. Kecil-kecil ka bang abu aki kalong. Kecil-kecil ka bang abu aki kalong. Hakpo election kecil nang Kristyan di pagba. Lagi dia kan ono ka parti bagi Kristyan. Ada. Kecil kemen kecil Kristyan, kecil Kristyan. Andrai mentah abak kadong katahan kadong pi kajot kabay kasurok kantam kabolong ka lifeline. Baik mana kani ngadong akadaw yung katuka isu ang tingapo kana sa hospital. Mentah kiong kabanta jeng PWD ka din bakli ka PWD. Kabadan hapo kana sa das ka din ba kli ka EE jong ka executive engineer jong ka ganes das ang to. Te mentah lada tangah po hospital ro kimla man pambiang kasurok. Kasi tayo ng pandang ngitan na yakran nartap ken. Te ya kani ka isu yimtay te pandong pan bandang hapan ra kon ni kasurok. Kadai ka ba kila di pension ni kajing bakli ita lagi. Andre apa sosi kalong bagi ba pleng nakaliang jong ka sokar kamta me nakaliang jong i nakabuburo me madu Kristyon mo ba ka dipaten ka jong i pay manta nakabuburo me mo manta ladang ipay kat sabang ipay ka isu jong surat kadai gawai ka ba pa buho yam ngan suay no sa IP. Jadi kali ka bang abu amanta let's say don manu pun coba nei madu Kristyon yo coba dengan mo. Kati kalanti hadian jo ka MTC building. Hau Julai artusan ngala persya. Ilawan senagi PWD. Nangta Ogos arajara hau benai March arajara penrio. Ngalapoy biang hang tu banlikban ujor biang ni kejeng jeng ketuk surok. Menta benai Ogos. Kalalong kongreng biang ketuk surok. Dia mono benai ke dikeng bayar keju ku surok pihak pensna kan nusian. Kan do ajeng lejeng sep. Balem dan bakali ba adal ba balem kali kata kejeng kali. Kamar kadi konstituensi dongi. Balem kali kan no la penlut. Aduh kini yang kejekai ba akasin ka paningkong pila penlut kan no. Akasin ka ba pila penlut kan no. Menta akasin ka balai. Shay kita kepisah. Bat kalut nang no kata kepisah. Isay na plano jong. Amen. Dan apa kisay na plano jong. Mano manaji kanya kata kejeng sep. Kabaya keju surak pihak na kisin, arsin, laisin. Menta kini surak siap penyak na nomsong. Mensiap sinem banga protes kila ayes na. Menta kalalong biang kumju. Tak kamut man kan riu pernah yang hapan yang surak pun ni. Te kabah pikili mana ba kay kapay pa te kay gipay pa ginang kaman le kalong ba kata ke. Apa pili ben Kristyan ya kita ginong hikmat kitong pi. Apa don kum kani kajing kajing mat. Balay papidang hapan syania ahang no hang nukas. Hila kum kitrai ri hi kum kita gi bala don ya kata kapor ka ikhtiar ka baka riti sensyar ka ayo pi ben kebut. Idon ka hok paniyeng pendawai kata. Lada omdep, lada omsna, lada ompensngau. Bila situ ikan dalam kampan deh harga ratus pera. Terus saya kata tiung dalam kampan bangin yang keren. Nomor apa? Habalap ya kat ya ke department bagi tray ya lah kebetal lah jong. Dan hapan kedau ya ke PWD. Perkat tak anda adalah kedau kiwan repair. Kenong sok noking atau UI neki SDO neki JE.
Kimia je keju pelenti. Kelese kadai ka jinglong wat ki magistrate unda kenya kata. Ibadan naki berat ki bafer haba ki ya balik kim kedo. Balik kim mong ba kadang ka jingjot tertai kata ka surok dan kam ban le na urut ban mador ban sna ban repair. Balik kam dan kata ka accountability te. Balik kam dan kata ka jing bakli. Di lese ladani snapjar si snapjar kumne. Kai ka ban ja ka long ba. Kung makalong mentahi, everything is being taken for granted. Nanay ka ba sila? Ang baik sa ka issue ka ba siya yes? Di bangsin, akarmen ba dakane ka jengi matakas ni? Namar ngadang ngalaray siyang nga to. Ay ka assembly kanyan. Nitskap kai hato don ne bagi base ini issue klandon ke. Bangsin dangalami kumne telesi yoki kindet penrio. Tikipa nong saksinong nakikasuansi ko paper. Hiru ki kendet penrio kinong hoy asnong dungiru ne ngadong matahan dungiru aku suci dungiru acot kapai ke surok mano panjuba kita telese ai kan kendet penrio pa kan tame